Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalın efirinde haberler hafta informasyon programması diqqatinizga havale etili. Studiyada men Fadime Seyitmamut çalışam. Bu haftanın en mühim ve gerekli haberler hafta bizim haberlerimiz tarif etem. Bugün programımızda. Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov Yarımadamızda keçken saylavlarının neticelerini çıkardı. Kırımның esas Cuma camisi 80%'ga hazır. Бақчысарайда Улу Марифчы Исмаил Гаспринский'nin 105 yıllığına bağışlanған 4. konferensiya olup geçti. Ahmedjit Havalimanı'nda tantanalı şekilde 4 milyonuncu yolcunu karşıladılar. Borçoqraq mikrorayonundaki yolunun tamirlenmesine 250 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. Kırım'da diyabet hastalığının çekişken insanların sayısı arta. Mamaşay köyünde 12 yıldan beri vatandaşlarımız köydüşler kuruşuvine toplanalar. Bu ve diğer vakalarını bizim programımızda seyir etiniz. Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı Sergey Aksyonov eposu Kırımlılarını muhim tarihi vakayanen, yani saylavlar yekünlengeninin hayırladı. O kaydetti ki bu vakaya regionumuzun 5. yıllık inkişafını belgiley. Yedinaros namzetler Devlet Şurası'nın saylavlarında eposu 25 majoritar okrukta. Kırım paytahtının eposu okruklarında hem de diğer rayon ve şehirlerinin diğer majoritar okruklarında yengdiler. Aksyonov Yarımada sakinlerine işanğanları ve siyasi fikir etkenleri için teşekkürler bildirdi. Bu saylavcılar işanğanının sonki 5 yıl devamında Cumhuriyette keçirilgen yeniliş doğru ve muvaffakiyetli olğanını gösteriyor. Bundan gayrı Aksyonov keçken saylavlarda firqanın muvaffakiyetleri nenen bağlı olğanını belgiledi. Bu onun namusluğu ve açıklığı. Kırım'da Единая Россия firqa komandası Cumhuriyetke fayda getirmek siyasi mevsim ara kunlük nizamda çalışmağa hazırlığıdır. 80%'ga hazır Cumhuriyetimizde Cuma caminin kuruculuğu devam etmekte. Endi tezden binanın içlerinde bezetilüv işler başlayacak ve renkli vitrajlar yerleştirilecek. İşler nasıl alıp barılığını hakkında Elmas Ablakimova'nın levhasında. İşçiler beton bordürlerini yerleştirirler, sonra Cuma caminin okunde klumbalar yaratılacak. Yarımadada kult inşaatının kuruculuğu sonki basamakta buluna. Obyekt 80%'ga hazır. Endi memuri binada o korunuş işlerge geçtiler. Kırım Müslümanlarının dini idaresi tamam bu yerde yerleşecek. Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin 3 katlı binasında 50 yerlik konferans zal, nikah kıyılması için oda, iş kabinetleri, kabulhane ve muftimizin kabineti olacak. İslam dini barış dinidir. Barış, hep barışa çağırır, güzelliğe çağırır, birlik beraberliğe çağırır. Elbette ki bugün bu caminin kurulması bundaki yaşayan herkes için ve gelenler için, misafirler için. Cami paytahtının cenubi yüksekliğinde Ahmedjit Su Anbarı rayonunda yerleşe. Azamatlı bina uzaktan korunuyor. Kırım'ın Cuma camisinde 4 minare olacak. Her birinin yüksekliği 50 metr. Her birinde uçer yarus ve balkonga çıkış olacak. Binanın esas kubesi tunç damnen kaplandı. Onun yüksekliği 28 metr. Buna 20 tonadan ziyade maden ketti. 4 kubenin tepelerini alemler yaraştıra. Endi en zametli içki bezetilüf işler de başlandı. İçki örnekleri için lale şekli seçildi. Bu Kırım Tatar medeniyetinde geniş takdim edilgen timsaldir. Kırım Tatar ve Osmanlı uslupler karışması caminin ziyaretçileri için dizaynerler körsetken yanılık olacak. Şimdi tek resimlerinin numunelerini görmek mümkün. Dışkı pencereler hazır. Kuzde hem de içki renkli vitrajları olğan pencereler peyda olacak. Büyük Cuma Cami Kırım'da çok beklenilgen obyekt. Çok usılar cami müddetten evvel açılmasını isteyler. Соборной мечети быть, и это будет гордостью не только мусульман Крыма, но и всего нашего полуострова. Yarımadamızda en büyük kult inşaat kurulup bitken son 3000'ge adamını kabul edebilecek. Bu bütün Şarkı Avrupa'da en büyük Müslüman obyekti olacak. Haberler takımı millet için. Бақчысарайда Исмаил Гаспринский'nin hatırasına ilmi okuvlar Tarihi Medeni Miras Müzeyinde Kırım Tatar marifçisi Neşircem ve siyasetçinin 105 yıllığına bağışlanған 4. konferensiya geçirildi. Tedbirde bütün Rusiyanın ilmi hadimleri iştirak ettiler. Onlar ziyalının umuru ve faaliyeti hakkında meraklı malumatını tarif ettiler. Bu mevzunun devamı bizim levhamızda. Надежда Тихонова біріншілер сырасында сиярчелер өгінде чықышта болуна. Бұл конференцияға 2 hafta evvelsi hazırlanıp başladılar. Mırzanın mevzusu Tercüman gazetasından Rus-Turk münasebetler. Neşircinin ömür yolunен ve faaliyetinen bu kadın TAP üniversitette okuğanda meraklanıp başladı. Тема потенциально
Интересная очень, но недоисследованная, как российскими исследователями, так и турецкими. Соответственно, новое прочтение, оно всегда добавляет какой-то новый взгляд. Бұқырым татар марифчысы вефат еткенін 105 елығына бағышлаған 5-ші конференциядыр. Кетбірге бұтын Русияден тарих ве филология хадимлері келіп еттілер. Несмотря на то, что уже прошло 105 лет, память об Исмаиле Гаспринском чтится по всему миру. То есть организовываются симпозиумы, большие международные конференции, чтения. То есть его идеи, его взгляды, его философские воззрения, они до сих пор не имеют ни временных границ, ни государственных границ. Они постоянно актуальны. Гаспринскийнің яшлығы семерелі оқып ве илері ғайлер девірідір. Марифчы бұйық тиражларнен мектеплер үшін оқып ве усулиет құламанлары нешір етеді. Алем Инисван газетасыны чықары башлады. Оның муарері қыз Шефиха Гаспринская еді. Елдан соң іше ислятчының тұрышувларнен Бақчысарайда қызлар үшін бірінші беди курслар açıldı. Филология илимлер докторы профессор Исмаил Керимов ғайт еткенні кібі мұсылман қадынларына тасил берілуінің темелені қойғанларынан бірі тамам Гаспринский еді. Бүгінгі чықышны профессор айны бұл мевзуға бағышлады. Крымско-татарские женщины в помощь крымско-татарских студентов. И вот эта тема меня заинтересовала. Я набрал немало материала по этой теме. И оказалось, что вот наши женщины во время Первой мировой войны с 1914 года поняли, что очень важно, когда крымско-татарская молодежь учится в европейских университетах. Музей хадимлері айтқанына көре бір маруза яқын вақытта ilmi мақале кебе дерш етележек. Бойлеже бүтін дүния яны тешвиқатларнен танышылажақ олар пек Гаспринскийнің фалиетінен дегілде. Қырым-татар марифчілігінде иштирак еткенлерінен бағлы. Елда кекере Исмаил Гаспринскийнің мезарына yüzlerce адам келе. Марифчыны тек Қырымда дегілде, бүтін түрк әлемінде қатырлайлар ве севип саялар. Эльмас Аблакимова, Севиля Меметова, Герай Абдулаев, Миллет үчүн. Симферополь адлы халқара авалиманда 4 миллионынчы юлжыны қаршыладылар. Бұл Қазан шерінің сакины олды. Оны насыл қаршылағанлары ақында мұхбиріміз Айша Шулакова тариф етмеге азыр. Қазан Ақмешжит рейсінің yolcuсы Елена Чугунова залға чыға. Журналистлер, фотографлар, гүллер ве оның ады yazылған таблочық. Бұл эпсы қадын үшін хош бақшыш олды. Елена, мы вас поздравляем. Вы стали 4-миллионным пассажиром аэропорта Симферополь, который мы обслужили в 2019 году. О, здорово. Добро пожаловать в Крым. Спасибо. Это вам. Большое. Так неожиданно. Елена ханымны более тантаналы муитті ич бір кере қаршыламаған еділер. Оғлынен берабер о Қазандан учып келді. Қырымда бұндан евелдері атланған еді. Ама бұл сеферки келуіні бұттун омыры девамында қатырлайжақ. Каждый год к вам ездим теперь. Здорово. Спасибо. Нам очень нравится. И полет прошел так хорошо, замечательно. И ребенок не капризничал, ничего не... В общем, все замечательно. Нам понравился. А тут такой сюрприз на выходе. Прям так... Знаете, какой будет отдых после этого? Да, Искренне вам этого желаем. Спасибо. Юбилей yolcuğa вип-залда қызмет алу сертификат ве хатыра бақшышлар. Имтиязлы учу ваққы ве Викинг кинопаркына бедава зиярет бақшыш етілді. Система показывает, на каком рейсе прилетит пассажир, и дальше мы видим, каким он по очередности купил билет. Да, с помощью, в том числе, авиакомпании, мы получаем эту информацию. Елена Чугунова Қырымға оғлынен учып келді. Олар судақтар атланмаға ниетленелер. 2 яшлы оғланчық не олаятқаныны атты аңламай. С ребенком особо много не посетишь, без машины тем более, поэтому будем гулять по набережной, ходить на море. Бұл ел 4 миллионынчы yolcu кешкен сенеге баққанда 2 күн евел учып келді. Бұл Қырымға туристика қымартқаны ақта малюмат бере. Ава лиманның яны терминалы ярымадат тарихында en büyük лейха сайла. Қырымның эсас ава қапулары бір елда 6,5 миллион yolcuға қызмет көстере біле. Если же говорить о туристическом потоке в целом, то 60% прибывает по Крымскому мосту, и там динамика еще более заметна. Мы понимаем, что к концу года мы получим железнодорожное сообщение, и в следующем году нам нужно просто к этому быть достаточно серьезно готовым.
Мы работаем сейчас и над сервисом, и над логистикой. И, безусловно, нам нужна реинновация существующих средств размещения и новые отельные комплексы. Ахмеджеттеки авалиман региональ авалиманлар арасында эн буюк сайла. Yolcular ташылуы колемі бойынша Орусияның 10 авалиманы жедвеліне кіре. Тек bu yaz devamında авалиман 2,5 миллион yolcuға қызмет көстерді. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджетте Куб тижари мерkezінің еқылуы девам етмекте, оның құржылығыны қанунсыз деп таныдылар. Не вақыт демонтаж бүтүнне екүнленежегі ве Куйбышева базарының янындаки территория насыл абаданлаштырылажаға қында Султания Ситакаева сұраштырды. Құружилық техника гүрілтісі тозве 3 метрлік қора Куйбышев мейданында изінсіз құрылған бинаны еқалар. Мұнда әркөн иш қайнай. Құружилар деварларыны еқалар ве чоплюкны бірден чықаралар. Объекты 5 нұсқа ағыр техника ве 20-ге яқын ішче чалыша. На объекте работает из тяжелой техники это кран, работает экскаватор, работает мини-техника, которую подняли на верхние этажи для разбора несущих конструкций. Но также работают машины для вывоза мусора постоянно. Все идет, в принципе, по плану. Купны тап 2015 сене йықмаға істеділер, ама тек бу сене бина изінсіз құрылған деп танылды ве махкеме демонтаж етмек кереклігі қарарыны чықарды. Объектің сайыбы ішбірліктен ред етті. Шу себептен она ичбір түрлі тазминат ве альтернатив топрақ дамыртасы берілмейдек. Бина бозулуына 2 hafta вақыт керек. Да 10 күн құружилық мальземелер чықарылмақ үшін. Ишлер біткен сон бинанын ерінде раатлану зонасы абыдынлаштырылажақ. Қалдырым плитка тошылежек, скемлелер ве чечекликлер ерлештірілежек. Шымды шер мемориеті дизайн лейхасы бойынша чалыша. Абаданлаштыру флейханы біз ашық майып азырлажақмыз. Бөле қарар чықарылды. Епсі мейдан инсанлар үшін оңайтлы олмақ керек. Юқовдан сон қаплама япылажақ. Қышны қапламанен кечірежекміз. Барды есе яны бюджеттен мейдан абаданлаштыруына қайтайжақмыз. Тижари меркез еқылуы себебінден Тренева соқағында Франко бульвардан Кирова жаддесіне қадар нақлиет әрекеті сынырланды. Қайдетмек керекміз, бұл сененің сонына же Қырымда да онға яқын қанунсыз құружилық иқылажақ. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Борчоқрақ микрорайонында yollar тamiratына 250 миллиондан зияда рублей айрылды. Мелевші соғағында экскаваторлар енді топрақның уст қатыны алдылар. Бұл hafta енді чақыл түшіліп башланмақ керек еді. Реконструкциядан evvel адамлар өз күчлерінен грейдер машиналарını тұтып yollarını тегізлемеге мечбур еділер. Құружилық насыл басамақта олғанақта Мухаммед Зикирияев тариф еті. Али Раджапов енді 3 күн девамында оларының соқағында тамир ішлері башланғанына ишанмай. Мелевші соқағы 30 yıl tamir etilmedi. Kapital işler yapılmazdan evvel sakinler öz күчлерінен машина tutup yolunu tegizleydiler. Başka yerlerden көчірілген асфальт кетіріп tökeydiler. Впечатлений много. Мы живем здесь с 1992 года, и с тех пор мы такие трудности пережили с этой дорогой. Приходилось завозить сюда строительный мусор. Что только не приходилось делать, чтобы как-то заехать домой. Бывало такое, что машину оставляли возле больницы и пешком шли до дома. Бүгінгі күнде екі соғақта капитал ішлер алып барыла. Бұл Мелевші ве Ешіл ада соғақлары. Құружилық, хавсызлық ве кейфетлі yollar адлы программа бойынша алып барыла. Ишлерге федераль бюджеттен 10 миллиондан зияда рублей айрылды. Работа выполняется по титулу капитального ремонта. Предусмотрены выполнение до 20 октября, грубо говоря, до конца октября этого года. Полностью идет замена основания, усиление подошки, 2-метровые комфортные тротуары для того, чтобы добраться до детского садика. Ondan ziyade техника нұсқасы Мелевші ве Ешіл ада соғақларында çalışa. Игорь Гнездилов 40 тонналық экскаваторны 10 yıldan ziyade ayda 1000 seneden beri Kırım yollarını tamirley. Kariyerlerde çalışa, çakıl ve diğer malzemeler çıkarılığından uğraşa. Моя профессия, да, она со школы еще только начала до сих пор. До этого где работали? Или сразу вот сели за руль экскаватора? Сначала учиться для этого надо, а потом
на более сначала маленькой технике, а теперь как бы на большой работа. Борчохрак микрорайонының Селсебел соғағында ичбір вақыт yol yok еді. Мында атта язда гольчиклер хурмай. Руслан Арифджанов 20 yıldan берлі Селби соғағында яшай. Ел ерлі сакинлер ось параларына yolны тегізлемеге ве гольчиклерні чақылнен толдырмаға тырышалар. У всех терпение кончилось завозить это все. Немалая сумма выходила на каждого. И по 10 тысяч, по 15 тысяч на каждого скидывались на этот щебень. Все, теперь она вообще все больше и больше, глубже и глубже. Скоро и на машине уже не проедем. Мало того, что дети идут в школу, мы сами, сколько раз я сам лично падал в эту лужу. Борчохрак қасабасының сакинлері ишаналар, оларның соқақларында да яқын вақытта ич олмадым чақыл түшілежек. Мухаммед Зикриев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Қырымда диабет хасталығы арта бір ел девамында хасталарының сайысы 2 кереге чоқлашты. Шымды бұл 50 бинде зияде адам. Даими санчыларының сайысыны насыл етіп эксілтмек. Бүгінгі күнде насыл тибби yollar бар. Бұл мевзу бойынша екімлерінен мұхбиріміз Наджия Исаева субетлешті. Так проходит как бы ежедневный самоконтроль при диабете. То есть ставили вы полосочку, берем ланцет, прокалываем. То есть ничего сложного нет, абсолютно. Каждый день я, допустим, до 10 раз в день меряю. Her sabah kun devamında ve yuqudan evvel Natalya Kasatkina kanında şeker seviyesini kozetті. Kız birinci tip diyabet hastalığından azap çeker. Bir sutkada o 5'ten ziyade insulin sancısına uğra. Пришла домой, посмотрела сахар, уколола, покушала. Вечером то же самое, на ночь то же самое. В течение ночи я тоже бывает встаю, и если я себя чувствую как-то не так, я встаю и меряю себе сахар. Natalya 13 yaşında olğanda hastalandı. Faal bala bir vaqt sağlığına şikayet etmedi. İcatları da sağlam ama endokrinolog hekimge birinci kere müracaat etkende glukometr 17'ge көтерілді ve şeker hastalığı diagnozu belli oldu. Я на тот момент не понимала, что хотят от меня родители, что они хотят мне добра, а мне казалось, меня ограничивают во всем, да? Сейчас я уже в таком зрелом возрасте, я понимаю, как себя вести, да. Şimdi kız yıl statsionar tedaviyle keçe diyabet bu yaşayışının ayrı bir tarzıdır deyip işandıra. Не стоит опускать руки, стоит жить дальше, стоит жить полноценной жизнью. Я работаю, у меня 2 детей, семья, я все делаю, как обычные люди. Natalya gibi hastalarının sayısı Kırım'da 50 binge yakın. Hekimler bu rakam daha ziyade değiller. Çünkü çok sular o hastalıkta bir şey bilmey. У второго типа диабета коварство заболевания состоит в том, что очень часто и длительное время жалобы, характерные для заболевания, они отсутствуют. И пациент, почему они не обращаются к докторам? Потому что их глобально ничего не беспокоит. И они чувствуют себя, в принципе, удовлетворительно. К докторам они уже приходят, когда или осложнение развивается сахарного диабета, или уже появляется явная клиническая картина заболевания. Muntazam surette analizler tapşırılığından kaçmak mümkün. Bunun için mahsus aletler var. Onlardan birisi akıllı glukometr, o şeker seviyesini ölçey. Этот аппарат запоминает, какой сахар и когда был большой, маленький. И сам пациент уже анализирует, когда скачки были большого сахара или когда был сахар маленьким, когда гипогликемия у него, то есть снижение сахара, или когда сахар высокий и необходимо подколоть инсулин. Шприц ручкалар ise insulinin yengil ve tez sançımağa yardım ete. Bu hem şpриц hem de ilaç kutusudur. Видите, шкала. Внутри имеется картридж, заполненная такая гильзочка, и он заполнен инсулином, гормоном инсулина. Здесь он определяет уровень, да? Вот тут вот сбоку у нас, видите, показатели. Это единицы, сколько необходимо каждому индивидуально диабетику ввести инсулин. Diyabet hastası için özünü nezaret etmek pek mühim. Özünü yaxşı bakmasan hastalık ağırlaşa bilir.
допустим, к резкому снижению сахара крови. И действительно, вплоть до потери сознания и резкого ухудшения общего состояния. Но все-таки эти состояния встречаются реже, нежели появление хронических осложнений, связанных с снижением зрения, с изменением сосудов нижних конечностей, сосудов почек. Шекер хасталыгынен күрешмек үчүн doğru диета бу ак, яг ve углеводларны саймактыр. Поле хасталар үчүн эң асасы углеводлар. Тамам олар шекер севесине тез сыр этелер. Типичным фруктом для осени будет хурма. Для пациентов с диабетом она противопоказана. Виноград также как раз вот осенний продукт. И инжир, второй его сезон приходится на сентябрь, тоже достаточно сладкий фрукт. Поэтому вот эти фрукты либо должны быть в полном ограничении, либо в максимально сниженном количестве. То есть это где-то до 1-2 штук в неделю. А также на осень, пока еще есть свежие овощи и зелень, следует делать упор на них. Но опять же следует помнить о том, что морковь, вот такие крахмалистые овощи, морковь, картофель, свекла, они богаты углеводами, что тоже может повышать уровень сахара в крови. Поэтому вот эти овощи следует также ограничить. Келешекле махсулат жедвели эрбір хаста үчүн айрыдыр. Изначально нужно вообще начинать любую диету с тестирования состава тела. То есть не просто с определения массы тела, потому что это достаточно субъективный метод. Тек эким тиби бақымны кечеревионын индексini сайып чықара біле. Вот этот аппарат, он как раз определяет, сколько жира, сколько мышц, сколько воды, скорость обмена веществ. Вот это как раз у эндокринологических больных очень показательный метод. И можно определить, какой избыток и какая приблизительная скорость похудения. Мутехаслар кайд эткенлерине көре бүгүнкү күндө эпси 1-ci тип диабет хасталары вактында инсулин алалар. Эл буна бюджеттен 2 миллиард рубль айрыла. Надежда Исаева, Эльдар Заитов, Рафаэль Вахитов, Миллет үчүн. Сақ шеріндегі Пирогова адына Арби клиник шифахане Русияда ve Европада ең яқшылардан бірі олды. Кечкенсене Милли курорт бірлігінің классификациясы бойынша о премиум класс деген статусны елді етті. Бұл сене есе кейфет идаренің Авропа фонды қиымет кескеніне көре санатория 5 жылдызлы олды. Вет анылған мүкемелік севиесіне шықты. Бүгінгі күнде ең ескі шифахане насыл чалышқаны ақында невбетеке левхамас. Федор Глубик белі ағырғанына шикает ете бұғының космик ордуларда 40 ел çalışқанының нетижесідір. Работа с личным составом, занятия спортом. То есть, безусловно, это просто так не проходит, это дает знать о себе. Вуджутнын машина кебі бақмақ тедавилемек керек деп шақалаша Федор. Пирогов адына шифаханеге Санкт-Петербургтан екінші керек келемында о тедавилев гимнастиканен оғраша вебел ағыртысы қала. В прошлом году приезжал, эффект очень хороший. Вот, и в этом году решил повторить, фактически хватает на год. Хасталар межгулиетлерні экзар донатмасында бежерелер олар бұғымлар, юрек дамар, урология ве гинекология хасталықларында тевсие етілі. Этот вид лечения является самым востребованным. Эта установка, она многофункциональная и направлена прежде всего на лечение опорно-двигательного аппарата. Олег Лукевич Смоленск шеренден 10 елдан берлі келемында артрит себебінден келіп чықты. Чешет елларнен тадавилене беден межгулиетлер электро ве магнит терапия ярдымыны көре. Мисал үшін бұл турботронда. Турботронда магнитлер қан юревіні доғырта, дамарлар кеңлеші ве ағырты олған ерлерге қан етіп бара. У меня есть это колени, да, то есть там нарушились периферийные кровяные снабжения. А сейчас с помощью магнитов они ее, так сказать, расширяют. И заметно боль проходит. Буйсе спа-капсула Ольга Сычева кечкен процедура ламинарияның сарылув. Деп адлана. Бу денес осумлюгы денес капустасы кибы белли. Это очень приятная процедура, она действительно расслабляет. Здесь хромотерапия, то есть первая процедура, которая идет, это подводный массаж и освещение разными цветами, разным цветом. Спа-капсула эмді стресслерге қаршы терапия оларақ чалыша. Bundan гайры косметик эмді терапевтик джейтен тесірети. Улучшение кровообращения, лимфодренаж, обертывание ламинарий способствует глубокой детоксикации организма,
выводит токсины, шлаки. Бойле шекілде Ольга Скрабирование яне темізленуге азырлана. Бу шифаханеде қадын эм тедавилене эм гузелленмеге тырыша. Энді 7 йылдан берлі сақ шифаханесыны сече. Очень хорошее лечение, у меня болит спина, а лечения в санатории мне хватает уже практически на год. Я живу здоровой жизнью. Сақ шәрінде Пирогов адына Арби клиник шифахане 200 ел қадар чалыша. 2004 сене мында 400 нусха яны донатма кетірілді. С переходом в Российскую Федерацию, конечно, нам пришлось полностью обновить всю диагностическую и лечебную базу. То есть оснащение новейшее. Шифаханенің хусусиеті шундаки тедавиленовде уникаль табиат ве инновацион технологиялар бірлештіріле. Ең популяр ве талап етілген процедура чамур ванналар. Бу ерде атта мермер ванналары сақылы. Оларны тап 19 асырда қоллана еділер. Шифалы рапы балчығыны сақ гөлінден чықаралар. Шифахане территориясында термаль минераль су чоқрағы бар. Шифаханенің 50-ден зияде мүкафаты бар. Здравница адлы Умум Русия форумында 8 медаль әлді етілді. Кефиет бойынша Авропа фонды Шифаханені мүккемел деп таныды. Ве она 5 йылдыз категориясыны берді. На сегодняшний день мы самый востребованный санаторий на территории не только Крыма, Российской Федерации, но и на постсоветском пространстве. И мы принимаем пациентов из 60 стран мира. Бүгін шифахане санатор курорт тедавилев веттебе реабилитация сааларында мувахиет или чалыша. Бунен берабер хасталар için медени egленже программа инкишаф етіле. Сонки янылықларындан бірі 3D лазер шоусы олған светодинамик чешме. Как раз приурочили это открытие к празднованию 5-летия со дня вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации и назвали этот фонтан дружбы народов. Яз ақшамлары бу чешме янында жанлы музыка янгырай. Оны саксофонже Рустем Каюмов ижра ете. Сақ шәріндегі Пирогов адына Арби клиник шифахане елда 12 ай чалыша ве 170 чеші тедавилев хызмет костере. Султания Истакаева, Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милетычун. Мамашай көйінді көйдішлер көрішіві олып кечті. Енді 12 йылдан берлі бұ гүзел ерде 44 сене айнымындан сүргін етілгендер топлана. Бұ сефер таныш ведоғымышларнен көрішмек үшін 300-ден зияде адам келді. Оларны не бағлағаны? Ве бұ йыллық көрішівлер не үшін ань-анеге чевірілгені ақта Мухаммеди Кирьяевның репортажы. Халифе Исмаилова енді ось ана топрағында қайтарма ойыныны төшей ве йыллық көйдешлер көрішівіне қатнаша. Қырымдан Узбекистанға сүргін әтілгенді Халифе қанум 3 яшында еді бала ачылық ве қиынлықларыны көрді. Самарканд шерінде Али тасил алды ве тек ярым асырдан сон о ватанына қайтты. Шымды Халифе ханум Мамашай көйінде яшай. Babam cenkdeydi. Babam armiyadan gelip bizim Koytaş'ta taptı galler Radski rayon. Açılıktan olmayık deyip buğday başçıkları ciyayedik. Dermençikten çöküp aşağı yedik buğday başları. Сулейман Халибеков енді 12 yıldan берлі Мамашай көйінде көйдешлер көрішівіні кечере. Бүгін мұсафірлер үшін шақснен озы піляв пішіре. Плов должен быть рассыпчатый. Настоящий плов – это ферганский плов. И за это рецепт ферганского плова мы готовим здесь. Это свадебный плов. Скажите, вот это насколько вот человек и как нужно вот подрасчитать, чтобы всем хватило? Это просто так подшить килограмм плова на 10 человек. Здесь у нас 50 килограмм плова. Эдая Абдулаева 6 яшында олғанда женг башланды. 50 yıldan сон о Қырымға Мамашай топрағына авдет олынды. Эв құрды бір оғлыны ве 2 қызны тәрбиеледі. Енді балаларым hep пенсия çıkma. Torunlarım енді бірі аптекада çalışa, birisi ocakçı ders verirler, birisi institutta ders verir torunlarım. Hepsi balabalı. Kaç torunlarınız var? Torundan torunum 7 tane, torundan torunum 10 tane, 17 tane. Yıl keçірілген көйдешлер көрішівінде ерлі ойын тақымлары чықышта бұлындылар. Олар Қырым-татар халық ойынларыны ижра еттілер.
Женктен эвелкі деверде бу койды юзымчылык ве мейва бақчалары бар еді. Койды өстірілген мейва ве емыш бұтын қырымны темин еті еді. Бойле койдешлер көрішіві әнді 12 елдан берле кечіріле мамашайда тамырларыны мындан башланған айлелер топлана. Олар бір-біріне өз ижатлары мирақлы вақиялар ақында тариф етелер. Мухаммед Зикриев, Асан Зивадинов, Милет үшін. Бұл нұқтада яйымыз соңына етті. Мен сізге қайырлы ақшамлар ве евлеріңізге дайматек ейі қаберлер келгеніні тілейім. Эфирде көрішмек үзіре сағылық не қалыңыз.